I ne samo to, nego da ćemo oduzeti nacionalnu frekvenciju televiziji PINK kao znak političkih promjena u Srbiji. I to je važno pitanje. I da ćemo Željka Mitrovića privesti poznaniju prava. Ali kad Jer iza postavljate... njega postoji niz problema, od beslavne izgradnje zgrade televizije PINK, preko niza nerešenih ubistava u njegovom najbližem okruženju i okruženju njegove porodice, do naravno kršenja zakona po svim osnovama, jer 7 godina na toj televiziji ne može da se pojavi ni jedan protivnik vlasti. Ja samo moram tu da kažem suštinu iz mog ugla stvari. Ja kao političar želim da mi nazovemo konačno stvari pravim imenom u Srbiji. Dakle, televizija PINK nije televizija. Onda bismo mogli recimo i Žutu kuću da nazovemo bolnica. I tamo neki hiruzi operišu i rade nešto sa nekim pacijentima. Ovo je važna tema i hoću odmah da razgovaramo o ovome, ali samo želim ovo da vas pitam. Dakle, kad vi kažete i kad tražite te odgovore, ko je naručio spot Oliveru Ivanoviću, ko je platio spot koji se emituje Oliveru Ivanoviću pre nego što je on ubijen? To tražimo po zakonu. Da li vi znate odgovor na to? To je ono što mene zanima. Pa ja sam siguran da je to naručila Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić lično. Ja nemam dokaze, ja tražim dokaze. Dakle, po zakonu o oglašavanju, svaki spot koji se emituje na televiziji mora da ima deklaraciju. I ko je autor, i koga je naručio. Kad kažete da ste sigurni ste na bazi, ne pada vam na pamet ko bi to mogao drugi, ili imate još neki argument za to? Pazite, samo je jedan generator mržnje i, da tako kažem, obračuna sa političkim neistomišljenicima u Srbiji i on se zove Aleksandar Vučić. Dakle, od trenutka njegovog dolaska na vlast ukinuta je debata, ukinut je normalan parlamentarni život, ukinuti su slobodni mediji, svaki politički protivnik, ne samo opozicija, nego svako ko drugačije misli, se etiketira i crta mu se meta na čelu. Oliver Ivanović je simbol svih nas kojima su na dnevnom nivou nacrtane mete na režimskim medijima. I to vam je definicija fašizma po Umbertu Eku. Da se svako neslaganje tretira kao izdaja i da postoji strah od različitosti. Dakle, ako tražite fašizam, možete ga naći jedino u delovanju Srpske napredne stranke. Kult nedodirljivog vođe, stranačke batinaške falange, veza sa krupnim kapitalom i najbliži krupni kapitalisti u liku rođenog brata, oca, kumova ili oca Nebojše Stefanovića koji nosi 300.000 evra u kešu u nekom džaku u nekom hotelu u Beogradu.